بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نخيتسا هبدرس تموك أنا فتح المعين أبو لبت إخاخيول درس الزسان خاروچی چوری اخیول بیتونه بقال نخیتسا تسالولاغو نخیتسا تسبسب درسیده تسالانا خاروچی چوری اخیول بیشون کامیلب قاعده بوگین ابون کبگونو خاکیو چوریگی هدینگو هیو خاروچی چوری بوک انگی او چورو لوچیگی دوسی کمک هبو لوچیگی دو خاروچی اصول والیگی گورونانی توک اچی هچ بقال دا هدینگو خالاتاب گردیال دگی او چوری وگین ابون هدینگو برخا تباک آلداگی خون هدینگو تصورا ربخیده خونگی حاجت خیعلو خود اون غدینان چوری وگین ابون هدینگو تسام الله خیتسا غو چوری زگی ریقارا وگین ابون نخیتسا تسانا هدینگو غو خاروچی چوری زی سونتا بوگین ابون خیخی بیزی یقینگو غو خاروخی خارا میخاک خاروچی یقینگو خونوک این خارا میخاک غو چوری زی خیخی بیزی سونتا بوگین ابون هدینگو نخیتسا تسانا دو خاروچی خونوک ایناکیوک شاکی کننانی ادا بوگین ابون یقینگو غو خازعان خاروک این غو چوری نقبق خیزت ادا بوگین ابون یقینگو غو خونوک این خازعان هب درسیل اخیرالداگی نخیتسا تسانا دو خاروچی چوری زی عذرو شاننانی ریسچ اوننانی کیم باتون قوت ایخی علو یگی سوگی دبجو یخی علو وحنوک اون مثال اخی باسون دو وحنوک چی چوری زیگی عذرو شاننانی چوری الداخون قوت اون اونی اوگونانی غوسی تایمم حبیزت ادا بوگین ابون غو خاروچی اسی إلا سخادوبجي زين دينيتا قالبوغو جند الله جور حياس فرع الرجل أولى بغسل الرجل والمرأة أولى بغسل المرأة نخيتسا تبسب درسيدا بيتسرب جولدت أدباج إن أبورا مسألة إلا هم مسألة جي زين دينيتا بيان هبول بوغو جند الله جور حياس بيخين چيلا يعني تو طالبين أبو لبت إخال دا خالبوغو غو بيخينو چي بلوغال دي وخارو هيچ اونا نيگيتين هو بيخين چي تو خارو چي بيخين چي وگوناني هاغو چوريزي بيخين چي ري قارو گيلا أي غوسي محرمي ياچيني حرمي چوجو يخغو بيخين چي چوريال داسا بيخين چياس بيخين چي خارو بيخين چي چوريزي ري قارو گيلا هدینگو چوجو عدن خاره چوجو عدن چوری زگیر قاره گیله ای دوی خاره چوجو اخی محرمیال روگونانی بخین چی از غوی چوریال دستگی چوجو عدن اخ غوی چوجو عدن خاره چوجو عدن چوری زگیر قاره یگین ابون خالبوگو زین الدینیتا جند الله گور حیاس وله غسل حلیلة ولزوجة لا أمة غسل زوجها او بخین چی است بهولیلا جنسا جندرگو چوجو چوریزه خاره چوجو چوریزه بهولیلا بخین چی است هدینگو چوجو یکی بهولا جندرگو روس چوریزه اما غوی غراوش هیچ اونانانی هيك معنا كولارين أبون قالبوغو إعانة طالبين أبو لبت إخالدا غراواش خنيجي چوجو يغناني توچي أسول غو چوريزي بهولارين أبو را معنى إلهن هني بوغيلا غوي توغي دازاسا ريقاره هيچ إن أبون غو جندرگو خارو روس چوريزي غوي غراواش ريقاره هيچ إن أبو را معنى بوغيلا اما غوی غراواش یاتنانی اصول سنگی یچنو سر غراواش چوجو گوری اصول چوجو خنیا چونه چنانی اصول پروست غراواش یگونانی هم خخ غو چوریزه بهولارین ابون خالبوگو اعانه تو طالبین ابو لبت اخالدا هدینان غراواش شخی بهولاریلا جندرگو سید جندرگو جی سراچی خارا میخخ غو چوریزه غو بهولاریلا شگورخی توي غو خارا ميخاك غسول إرس بسهل الچازه автоматически унيك إناكي علو
وصوبت الان خيالدسا غيق خليك انك يعلين قلبوغو اعانة طالبين ابولبت اخلدا اما روس چوريز بهوللا چوجويخ اي غوروس خارا ميخخ وصول چوجويخ دوروس چوريز بهوللا ولو نكحت غيره بلا مس بل بلا في خرقة على يد فإن خالف صح الغسل نكيت أبونا چوجويخ جندرگو روس چوريزگي بهولين أبون هدينگو روسوس جندرگو چوجو چوريزگي بهولين أبون غوي چوجويخ جندرگو روس چوريزه بهوللا جي غو روس خارا ميخاك سرازو گو څوگي داسه روسوس ارا ميخاك بوگوني گيتين هكول سورات كين تبت چزابولبين ابوناناني اعانة طالبين ابولبت اخل دا خالبوگو دوی قینه یگونانی قینه یگو بحالخ غوروس خانه غوخول روس خارب حالخ غوخیمر هبونانانی هما خخ غوی څوگي داوچیا سروسس اینه بیولا روسس انا غوی اوجیگه چورونچو هما خخ ودینان روسس انی گیتین غوخی بیولا جندر غو خارا روس چوریزه اما جنسا روسس جندر خارا چوجو چورولیک یگی جندرگو روس خارا چوجویخ چورولوک غوخ غوگی غوس غویگی چورللا جنسا دوستا خاچ اوگون ایت خاچ زتچ اوگون هخل عکسل دا زینودین تا قالبوگو جند الله گر حیاس جنسا جندر کورال دا چورتو جمیل دا خون چورللا غوخ جندر گوخارا روسکی روسوس جندر گو خارا چوجوگی جندر کاکی چوری بیخیچ اوگو بوک اینه دو خارا چی روسوگو نانی مثال خیباسون اخیغو خارا جندر گو روسوس دا خانانانی انت امال دا قیال دا خون کاکی چوری بی خولو خیدال هدین گو روسوسو گی جندر گو خارا چوجو چورولا گو کاکی چوری بیخیچ اوگو بوک اینه کورال دا چورتو عدیناو جوگی جیمون چوری لیلا جندر گو روسوس چوری لیلا یگی روسوس جندر گو چوجو چوری لیلا ودینان کورال دا چورتو عدیناو جو جمیزگی جیمون اما ودینان جمیزگی جمیج اوگون خارا جندر چوجو روسوس چورانانی یگی چوجو یک جندر خارا روس چورتو عدیناو جو جمیزگی جمیج اوگون چورانانی دو چوری بهولیلا خارا چی چورا را خونری کنیلا اما سنت جو تراو خون غوک ایال گروک اونیلا روسوس جندر گو چوجو چورا راو کورال دا جوگی جمیج اوگون هدین گو چوجو یک جندر روسکی چورا راو هدینان کورال دا جوگی جمیج اوگون چورانانی کاکی چوری بیخوله بوک اینا خیالو سنت بوگیلا غدینان کورال دا چورتو عدیناب جو جمیز جمون چوریزه توگی نکدا خازه کولا نکت ابونا روسوس بهولین ابون جندرگو چوجو چوریزه خارا چوجو چوریزه یعنی تو طالبین ابولبت اخل دا قلبوگو کنیگیلا غوس غوی جندر خارا چوجو چوری اخل درجه غوسی بکنیلا چیار روچا بگی رات هیچ آنانانی جندرگو اگر چوجوگی یات هیچ آنانی غوی چوریزه هلدست خدو بکنیلا خدو سب درجه بوگیلا خدو سنگی قلبوگو زینودین تا جند الله گر حیاس فإن لم يحضر إلا أجنبي في المرأة أو أجنبية في الرجل يمم الميت انجی خارا چی چوجو عدن یگونانانی غوی خارا چوجو چوریزه غوخیه غوی یچینه بهوله چیار چی گورونانی واچنچ اونانانی غوی چوریزه محرمی اوگوریو چیار چی گورونانی واچنچ اونانانی غوی چوریزه یگی خارا بیخین چی اوگونانی غو چوریزه غوس یچینه بهوله چوجو عدن گورونانی یچنچ اونانانی غوی چوریزه هما خخ شرخ بچل رو خارا چیگی چوریزه هدینگو خارا چوجوگی چوریزه چیار بیخین چیاس هدینگو چیار چوجو عدن خو چیگی چوریزه بچل رو تیمم حبیللا غوی چوجو یخیگی هدینگو غو خارا چیاسگی چیار چیاسگی هدینگو چیار چوجو یخی غوی خارا چی چوریزه بهولاره بک اینا خیالو غوسی تیمم حبیللا نعم لهما غسل من لا يشتهى من صبي أو صبية لحل نظر كل ومسه ويلا بيت أربوغين أبون قالبوغو زين الدين تاجند الله گر حياس چيار بخين چياسگي
چیار چجو عدنکگی بهوللا جنسا جند خون شهوت باغارولارو چی چوریزه هیت این واس وگنا نمیشالا که باسون اون قشوگو سنباراو خاراو غو چوریزه بهوللا چیار چجو یک شگوره که غوی فلاحیزه بهوله وک اینکی علوگی هدینگو غوی غستق خازه بهوله وک اینکی علوگی هدینگو خارای هیت اینا یا سیگونا نجنده خون بیخین چیا سو شهوت باغارولاره شگو اون قسم برای مثال که باسون هیگی چیار بیخین چیاس چوریزه بهوله لا شیلن ابونانی غاسیه غلده خون بلاحیزگی هدینگو غلده خازگی بهوله بک اینکی علو و اولا الرجال بهی اولاهم بالصلاة کما یأتی بیخین ازول بیخین چی چوریزه رقراو چی شویلن ابونانانی هل بیخین ازول بیشون رقراو گیلا دخارا چی استد اد کک بازه شیو رقراو واتنانیگی خارا چی استد اد غلغو رقراو گیلا جنسا خارا چی چوریزه ای اگرال چازول بیخین چی چوریزه شیو رقراو گوین ابونانانی استاد اد کک بازه بیشون رقراو گیلا غو چوریزه گی رقراو نکه خدوستن بچ اینه بوگه بعدینن ای مثلا که باسون امین خدو غسل امین سنگی غخارا چیا سلواس سنگی غسل واس هسواس سنگی ابل امین صدقوات غخارا چیا سل خدوستن امین صدقوات سدینن ایشون رقراو وگیلا غخارا چی چوریزه بیخین ازو استاد اد کک بازه بیشون رقراو وتكفينه بساتر عورة مختلفة بالذكورة والأنوثة دون الرق والحرية نكتسا تسانا دو خراو چياست اد جنازة خو كاك باي هب فرضو كفاية بوگن ابون اي خراو بسرمان چيو گناني دوستت اد جنازة خو كاك باي هب فرضو كفاية بوگن ابون سو چيا ساگي غستت اد جنازة خو كاك باچ اوناني غو خنوك ان خراو شيناو چي مناخيوك كولين ابون هدینگو نکت ساتسانا غو خراوچی بسرمان چی چوریال دارشون هبگی فرضو کفایت بوگه بعدینن هدینگو غو خراوچی یستت مصرو جمیزگی فرضو کفایت بوگه بعدینن ایلا تو چی ساگی غستا مصرو جمیج اونانی خرا بسرمان چی یستت اد غو خنوک این خراشینا چی مناحکوک کولیلا هم مسروگی جمزت ادda بوگیلا جنسا عورت بخت چولب جویل داشون هب عورت کی جب بطعی بوک اونب خراچی بیخی نوک اینال داشونگی خراچی چوجو عدنیک اینال داشونگی اما هب عورت جب بطعی بوک اوناریلا غو خراچی لاخونوک اینال داشونگی غو خراچی ارکنوک اینال داشونگی مثال خیباسون نشت سالوموک انا غرواش شیخول عورت بوگین ابون کاکیخ بیخین چیا سوگو عدینان سینو آلدگی نک آلدگی ارقه بوگو بخت چیزت ادا بوگین ابون هلهب عورت خلا بولاریلا دو خارا میخش و کاکیخ اگوگه میخش عدینان و عورت خلا بولیلا خراچی بیخینوک اینال داشونگی خراچی چوجو عدن یوک اینال داشونگی غلداشون خلا بولیلا فيجب في المرأة ولو أمة ما يستر غير الوجه والكفين نخيتسات سانا بيخينوك إنال داشونگي خاروچي شجاعدنوك إنال داشونگي عورت بات يابوك نابون تنگي أدى بوگين أبون خالي بوگو زينو دينيتسا جند الله gur حياس خارج شجو ياتنانني وكوك غرواش غوي گوناني گيتين خارج شجو عدن أدى بوگو مسروجه ملاگو جنسا همير گيگورب ياب گو خط گيگورب خود عربشينب غوي شجو عدن اخو قرقالا بح چولبشينب جو جميزه غلدت أدى بوگيلا مسرو هدنان جميزت أدى بوگيلا وفي الرجل ما يصل ما بين السرة والركبة انجي غو خراچي بيخينچي واتنانني هما خيت ادبوگو مسرو جميزه جنسا سينولدگي ناكولدگي هورقبوگو جو بخچولب هدينان مسرو جميزت ادبوگيلا والاكتفاء بساتر العورة هو ما صححه النووي في أكثر كتبه ونقله عن الأكثرين لأنه حق لله تعالى
نکت ابونا هر چجو عدن نگونانی oldan mosrojemize kolin abun kiyab go khatki humergi khut izan khut arashina bak aldat adda buginavun bikinchi khunwatananani tsinaldagi nakhaldagi holqabu gebjo bakhchuleb mosrojemizet adda buginavun andi hedinan avrat bakhchuleb anseb qadar mosro jemun ulin abun ayhabi hebugela al imam nawawi asqutshab khun habur abjo jindir emeri selt akhaza janib sheilogov sahab go qarqala bakhchizet adda becheb kharachi asul ob avrat bakhchuleb anseb qadar jemanani sheil ulbin abunani hebugela al imam nawawi asqutshab khun habur abjo jindir emeri selt akhaza janib heu al imam nawawi asebisingi bitsanela emeri sel alim zabazdasan shegore hebugela haq adana Allah seneketsat obaze koleb ay sinaldagi nakhaldagi horqabuge jo bakhchi bikinchi ase shoja adana ke humergi kiyab go khat ke khut un khut arab shinav jo bakhchi hebugela adana Allah sebuge bihaqin abun abu lebugo al imam nawawiyas وقال آخرون يجب ستر جميع البدن ولو رجلا عندي الإمام نووي أقوله سوغدال علم زبط سأبونيلا كينام نجي قرقالا خراچي أصل بخشي زيت أدى بوغين أبون دو خراچي بيخين چيوغونا نيجيتين بيخين چيوغونا نيجيتين خراچي أصل كينام نجي قرقالا مصرو جميع الدخون بخشي زيت أدى بوغين أبونيلا سوغدال علم زبط يعني طالبين أبو لبت إخال دخل بوغو هلهب موج أي هبو لبرعي بوغين أبون أي خراچي بيخين چوك چجعدانيك كنان نجي قرقالا مصر جميع الدخون بخشي زيت أدى بوغين أبو ربرعي هب موج أي هبو لبرعي بوغين أبون هب يعني طالبين أبو لبت إخال دخل بوغو زين الدين المعلم ابن حجرس جندرغو تحفة المحتاج أبو لبت إخال جانب خموغين أبون نكيت أبو ربجو سوغدال علم زبط سأبون أبون كنان نجي قرقالا بخشي زيت أدى بوغين أبون خراچي أصل هكي بيان أبو لبوغو زين الدين المعلم ابن حجرس حج عمره بوخراچي أصل بيت خود إز عنيلا هدينغو حج عمره بوخراچ شجو عدن خونياتناني وخل همرگي خود إز عنيلا هب الله صلحق بوك إناكي علويلا أما حج عمره بوخونيچ أناني او خراچی شیو گوننگی چجو عدنیک بیکین چوک کینم نگی قرقالا بخشی زیت ادا بوگیلا الله نکه توفیق یگی نکهتسا هلت اداجال بسرمانچی خارمیخخ نکهتسا هلت اداجال اورازه الله نکه کمکی هبگی نکهتسا هب در سنه تلا والحمد لله رب العالمين